Ikipe ya FC Barcelona ikomeje kubita umuhisi n'umugenzi hariya ku mugabane w'i Burayi. Hari mu ijoro ryakeye ubwo ikipe ya FC Barcelona yakinaga n'ikipe ya Leganés ku kibuga cy'ikipe ya Leganés, aho byarangiye ari igitego kimwe ku busa ku munota wa 48. Umukinnyi w'ikipe ya Leganés Jorge Senze yaje kuba yatera attaque kabisa aza kwitsinda igitego ku mupira wari uhinduwe na Rafinha ashakisha rutahizamu Robert Lewandowski, ariko uyu mu defenseur w'ikipe ya Leganés akagerageza gukura balo ahubwo akaza kuba awutereka mu rushundura. Wari umukino ukomeye kabisa, niwo mukino nje ngo turebereho kabisa, tureba n'ukuntu ikipe ya FC Barcelona ihagaze muri UEFA Champions League. Dore ko iherutse kunyagira ikipe ya Borussia Dortmund kabisa ku kibuga cya Barca ibitego 4 ku busa. Nibyo ngiye kuza ndebe, reka mbwire utarakora subscribe kwa ikora none kabisa ngo tujye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5 kabisa. Iyi ni Wolf Sport Rwanda. Reka twinjire mu mukino kabisa. 11 bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Barcelona, n'umundi babandi yari yabanjemo muri UEFA Champions League igihe ikipe ya FC Barcelona yakinaga n'ikipe ya Borussia Dortmund kabisa. Byatangiye ari match ikomeye, ariko ku munota wa 34 umusore w'ikipe ya FC Barcelona kabisa Balde yaje kuba agira ikibazo cy'imvune kabisa, kuba umutoza yashobora kuba yatangaje ko ashobora kuzamara hanze ibyumweru bigera kuri 2 cyangwa se bikanaba byanarengaho, dore ko ari buze kuba yakorerwa test nyuma y'iminsi 2. Umukino rero wakomeje, igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa kabisa. Noneho mu minota y'inyongera ubwo bagiraga iminota y'inyongera ku minota 48, uwo musore w'ikipe ya Leganés akaza kuba yakwitsinda igitego kuri ubwo buryo. Mbibutsa ko ni ekipe ya FC Barcelona imaze imikino 24 haba muri UEFA Champions League ndetse na Copa del Rey, tutibagiwe La Liga, imikino 24 itaratsindwa na rimwe, iri unbeaten. Ni ikipe ya FC Barcelona ku mugabane w'Uburayi iri ku rwego rwo hejuru, iri mu mavuta, dore ko kuri ubu ngubu ubusatirizi bwabo Rafinha ndetse na Robert Lewandowski aribo bafite ibitego byinshi muri UEFA Champions League y'uyu mwaka cyangwa se 2024-2025. Iyi ekipe ya FC Barcelona kabisa iranahabwa amahirwe kuba ari nayo kipe ishobora kuzaba yatwara iki gikombe cya UEFA Champions League nyuma yuko ikipe ya Real Madrid itsikiriye mu Bwongereza kabisa mu mujyi w'Irondero rwo yatsindwaga n'ikipe ya Arsenal ibitego bigera kuri 3 ku busa. Kuri ubu ngubu ikipe ya FC Barcelona niyo iri guhabwa amahirwe menshi ari ku mugabane w'Iburayi ko ariyo ishobora kwegukana iri rushanwa rya UEFA Champions League. Kuri ubu ngubu ikipe ya FC Barcelona iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa La Liga kuko ifite amanota 70, mu gihe ikipe ya Real Madrid niramuka itsinze kabisa iri joro ishobora kuza ikaba yayigwa mu ntege, ikaba irushwa amanota 7 kuri ubu ngubu, ariko iramutse itsinze yaba irushwa amanota 4. Kuri ubu ngubu ni ekipe ya FC Barcelona iri hejuru kabisa, dore nyuma yuko itsinze ikipe ya Borussia Dortmund kabisa ku munsi wo kwa kabiri, igihe yatsindaga ibitego bigera kuri 4 ku busa, harimo igitego cya Rafinha, 2 bya Lewandowski ndetse n'ikindi cya Lamine Yamal kabisa. N'ubusatirizi bwa FC Barcelona burcyaye hara ku mugabane w'Uburayi. Ni ikipe ya FC Barcelona imeze neza kuva ku mutoza Hans Flick akubwira yuko haba agerageza gukora ku buryo bw'imidefendere ndetse akibanda cyane ku buryo bw'ubusatirizi, ndetse atibagiwe hagati mu kibuga hayoboye n'uyu mustari ukiri umwana muto kabisa Gavi ubigenda yitwara neza. Muri rusange ikipe ya FC Barcelona iri hejuru cyane ugereranyije n'andi makipe ku mugabane w'i Burayi. Tugiye kurebera hamwe suko gusa kuko ni ikipe ya FC Borussia Dortmund kabisa nayo yitwa ntabwo byagendakaga neza muri iyi weekend kuko yanganyaga n'ikipe ya Bayern Munich kariya kabisa mu gihugu cy'Ubudage, banganyaga ibitego 2 kuri 2. ubona ko ari ikipe ya Borussia Dortmund itameze neza kuko ugiye kureba nta nubwo no mu makipe 5 ya mbere hariya mu gihugu cy'Ubudage. Ni ikipe ya Borussia Dortmund bivuga yuko
kuri ubu ngubu umuntu avuze ko yamajije kuba yasezererwa muri UEFA Champions League, kuko ikipe ya Barca sinzi ko niba ikipe ya Borussia Dortmund ishobora kuba yagombora ikipe ya Barca ikaba yayigombora ibitego 5 cyangwa se ikaba yayitsinda ibitego bine cyangwa se bagahita bajya muri penalty. Ni ikipe ya Dortmund itorohewe ugiye kureba no mu bakinyi bayo kabisa. Yego yanganyije n'ikipe ya Bayern Munich nayo ifite abakinyi bayo ugiye kureba nabo kuntu bameze ntabwo ni nimwe mu makipe yari ku mugabane burayi ifite imvune nyinshi. Ugiye kureba muri squad yabo abakinyi bose babanzemo, abakinyi bagera muri 5 bose baravunitse muri ekipe ya Bayern Munich. Nayo ntabwo byagendekeraga neza muri UEFA Champions League kuko yaje kuba yatsindwa ibitego 2 Allianz Arena, ibitego 2 kuri kimwe, mu gihe ikipe ya Inter yaje kuba yayitsinda mu minota y'inyongera, baza kuba bayitsinda igitego cya kabiri cyatanze intsinzi ku ruhande rw'ikipe ya Inter yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rero nuko nguko bimeze, ikipe ya Barcelona iri hejuru nk'imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuba yakwegukana iri rushanwa rya UEFA Champions League, kuko indi kipe y'ikigugu yahabwaga amahirwe ni ikipe ya Real Madrid, ariko ibyayibereyeho mu gihugu cy'Ubwongereza ni ibindi. Ni ugutegereza kabisa tukareba UEFA Champions League match nizigaruka kabisa, tukazareba uko amakipe azakomeza kugenda yitwara. Iyi ni Wolf Sport Rwanda, wicyo usabwa no kureba neza niba wakoze subscribe, tukaje tukomeza tugenda tunabana neza 5 kuri 5, ukajya muri comment ukagenda uvuga ese niki ushaka kugira ngo cyangwa se naye mahirwe uha ama ekipe yawe ufana ku mugabane w'Iburayi. Ngeneye Bo Fabrice, ciao ciao.